Slijede vijesti iz londonskog studija MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum, dobrodošli, ovo su MTA vijesti. Svake sedmice vam predstavljamo mali događaj iz Hazurovog dnevnog programa. Ove sedmice izdvajamo delegaciju iz Kanade i nacionalnu amilu iz Velike Britanije. Profesor Philip Miller i doktorica Maggie Jennings su posjetili Hazura i razgovarali su o raznim temama. Bilo je vrlo lijepo, on je očigledno vrlo načitana osoba i vrlo zauzeta osoba, ali vrlo prijatna osoba. Očinski se ponaša i mogu da vidim zašto su mnogi inspirisani od njega. Čast mi je što sam bila pozvata ovdje danas. Impresionirana sam sa svim što sam vidjela. On je vrlo dobar čovjek, prijatan i stvarno sam uživala dok sam ga slušala. Druga delegacija ove sedmice je bila grupa hudama iz Kanade, a još veća grupa je bila također iz Kanade studenti. Poslije sat vremena predavanja studenti su dobili priliku da pitaju pitanja i postave ih Hazuru. Prvo pitanje, koji savjet možete dati studentima da troše svoje vrijeme na najbolji način? Hazur kaže, moraš napraviti raspored, ali ne da prvo napišeš raspored. Radije napiši raspored od jutra do navečer šta si sve radio, onda ćeš da znaš koliko si vremena izgubio, a koliko si iskoristio. Trebaš da zapišeš u koliko si se probudio, da li si klanjao svoj namaz ili ne. Sve ovo trebaš da zapišeš. Da li si doručkovao ili nisi, i to trebaš da zapišeš. Ako si doručkovao, koliko vremena si doručkovao? Ako ideš na univerzitet, koliko vremena si ostao? Koliko vremena si bio na predavanjima, koliko vremena si potrošio samo onako da pričaš sa studentima, koliko dugo si bio u biblioteci. Znači, od jutra do mraka trebaš sve da zapišeš i onda kad odeš da spavaš znaćeš da li si imao produktivan dan ili si samo protračio to svoje vrijeme. Ako ovo budeš radio 7 dana, onda ćeš zaista shvatiti da li si ti produktivno koristio svoje vrijeme ili si ga izdangubio. Hazur, koji bi savjet dao Vakfinau koji je sin jedinac i želi da služi džemat, ali također osjeća da se brine o svojim roditeljima, to je njegova dužnost? Hazur kaže, a oni su Vakfinau. On odgovara da. Hazur kaže, ako su njihovi roditelji dali njih kao vakfina, onda oni trebaju da ispune tu želju svojih roditelja. Nije važno da li njih njihovi roditelji trebali ili ne, ako su dali oni svoju djecu za džemat, ta djeca trebaju da ispune to obećanje. Ovo je moj odgovor, ako je obećanje dato, onda treba da bude ispunjeno i ne trebaju da bježe od njega. Pitanje nije uopšte da li je to jedno dijete ili dvoje djece. Hazur kaže, za roditelji nisu razmišljali šta će im biti potrebno za ovo svjetski život. Ne bi trebalo da razmišljaju ovako. Ako roditelji misle da ne mogu da ispune svoje obećanje ili ako se nešto promijenilo i da ne mogu da daju svoje dijete za službu u džematu, onda takvo dijete može da napusti svoj vakf. To dijete može da kaže da će da napusti svoj vakf. Ali što se mene tiče, ako je obećanje dato, to obećanje treba da se ispuni. Ali ako osoba ne može da ispuni svoje obećanje, onda ta odluka treba da dođe od njega. Odluku trebaš da tražiš u svom srcu, a ne od mene. Sljedeći dan Hazur je proveo više od 1 sat sa nacionalnom amilom iz Velike Britanije. Hazur je prvo proučio dovu i onda se Kur'an učio. Razni članovi odbora su iznijeli svoje izvještaje i dobili su detaljne upute od Hazreti Halifatul Mesih V. Da Allah bude njegov pomagač na razne teme. Sastanak se završio zajedno sa zajedničkim slikanjem. Ovo je mali broj od mnogih sastanaka koji se dešavaju svake sedmice. Završavamo sa kratkim sadržajem hudbe od ovog petka. Hazur je nastavio da govori o ashabima koji su učestvovali u bitci na Bedru
Ove sedmice je spomenuo događaje poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i objasnio je kako je sistem hilafeta uspostavljen i kako je sačuvan u vremenu poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Humeid bin Abdurrahman prenosi kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Hazreti Ebu Bekr je bio u blizini Medine kada je došao u kuću, otkrio je lice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poljubio ga je. I onda je rekao: neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, kako si čisto izgledao kada si bio živ, a također sada kada si umro. Onda je rekao: tako mi gospodara Kabe, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je preminuo. Poslije Hazreti Ebu Bekr i Hazreti Omer radijallahu anhu su brzo otišli u Sakifa Benu Saida. Kada su stigli tu, Hazreti Ebu Bekr je počeo da priča. Spomenuo je sve što je spomenuto u vezi Ensarija u časnom Kur'anu. Onda je spomenuo šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o svim odličnostima Ensarija. Rekao im je: vi znate da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svi ljudi odu u jednu dolinu, a Ensarije u drugu, ja bi onda otišao u dolinu Ensarija. Onda se Ebu Bekr radijallahu anhu obratio Hazreti Sadu radijallahu anhu. O Sad, sjećaš li se i ti si tu sjedio kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pravo na hilafet je uz Kurejšije. Oni koji su pobožni će da prate pobožnu osobu od Kurejšija, a oni koji su griješnici pratit će griješnike iz Kurejšija. Hazreti Sad radijallahu anhu je rekao: rekao si istinu, mi smo veziri, a vi ste vođe.